Nina bekashana kaMenze yaphuza umlazanga meva nina bendlondle nophaphe ekhanda sibingelele kakhulu ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika lesifundazwe sikusona ke KwaZulu Natal kanti le iBlack Live TV kama lohlelo izimpande ezama Africa la King Sicaka ngolapha kaluqa sibonge support nothando nokusinakekela nokusilandela njalo la kwiBlack Live njengoba sikhula njalo subscribe ku like comment konke lokho kuyasisiza kuyasikhulisa bekade singekho ke emalangeni sithe qhu lapha eNewcastle sabona abantu ke ngokuhlukahlukana bejabule kakhulu kunensizwa nje engihlangana nayo kwelinye lamagaraji elibizwa ukuthi Total hlangane nayo lapha lensizwa ibuka ama video Black Life ibuka imfihlo ngathi awukuhle mawusebude eduze neColenso yebo mangabe ngibiza kahle sibonga kakhulu ngazalo sithembe ke ukuthi ke abantu bazoqhubeka basithande even though abanye besibuza izitori sikazazi nganza kwethu nikhumbule baningi osiduma ngabanye asebevukile emva kwethu thina sokhumbula iminyaka eseminingi kakhulu sikulendima bakhona ke bavukayo ke benza izinto egcina segcineni zehudulela igama lobunyanga noma lokulashwa ngesinto phansi okwethu uqoqa nje sibuyisela izinto endaweni Black Life akushintshi khona igama lami King Sicaka ngwakaluqa asibingelele isihambele sethu esikhona namhlanje sizwe ukuthi ubani uze ngani makwenze njani yini le kufanele sizwe thina siyithokozele namhlanje sawubona sisi yebo sawubona bhodweni njani sikhona njani ngiyaphila amen hayi mina mangibona abantu nje befika la ekhaya kuvele ngibona ukuthi manje ke sengizoxoxelwa indaba ake siqale sizwe ukuthi mhlawumbe sisongubani uvelaphi igama lami nguSilindile kwakamaJozi ngiphuma eMaritzburg eMpendle into engilethela ekhaya bhuti nginenkinga engithebe ngithi ngihlala ngibheka ngabona ukuthi ngidinga usizo lwayo inkinga yami mayelana nomnyeni wami nesithwalo sakhe okay lesi sithwalo wasithatha umnyeni wami shothi ngalesikhathi sithatha bangamchazela kahle yonke into ukuthi njengoba esithatha kuyogcina kwenzeke u1 no2 no3 so wasithatha kumnyeni wami ke isithwalo ke besithatha sesigcine sehlukumeza mina okay bese ngihlukumeza kanjani ubaba wathatha isithwalo njengomuntu phela avele esishadile naye siyangena ekamereni senza kwabantu abadala kanti iyona ndlela lesithwalo esebenza ngazo okay asichaze lo muntu ke ekhaya ufuna ukubuka ngoba ibuka nabantu abadala lento abanemqondo ethe ukuvuleka manje ngene ekamereni nezabantu abadala uthini nenzane usho uthini besilala bhuti senza ucansi okay clear yes so besilala senza ucansi sho sibona laba bekade bemnikeze khona lesi sithwalo babekade bemtshela ukuthi izodinga nje ukuthi umuntu wesifazane uhlezi ulala naye shuthi yena wakubona ukuthi hayi ngoba vele nginonkosikazi osekhaya vele ucansi siyalenza wasithatha ke so bese sithathile kuhambe kanti lesi sithwalo sizomjikela bese mjikela lesi sithwalo simjikela kanjani na sesingene kumina ke manje qobo lwami hayibo ngaleskhathi silokhe silala naye sigcina sesihlele la kumina mina ngumuntu wesifazane ukhumbula ukuthi ngalesikhathi enekhipha lento yakho ikhiphela la kumina kani so ngalesikhathi esekhipha ubudoda bakhe busala la kumina kanti nesithwalo sakhe sesisele la kumina siyadlulisela kunjalo nje bhuti okay so sehlupha mina ke manje njani nginenkinga enkulu bhuti koyokuthi uyabona ngabe ubaba esethi usecela ukuthi sihambe siyokwenza inkonzo yasekamereni ngivele ngizwe nginokudinwa ngizwe ukuthi uyangicika ukuthi ngimbambe ngimshaye kahle into esiyenzayo sesigcine sesingiphendula umuntu wesilisa ngoba ngize ngiyibone nami ukuthi ayibo engazi ukuthi manje sengiyindoda ayikwamina uqobo lwami yabo nokuthi mina ngizwe ukuthi angazi ukuthi angisamuzwa kahle lo muntu kahle umuntu wesilisa sengathi sengidinga umuntu wesifazane okuyiyona engazi ukuthi ngingahlangana naye ekamereni velelwa kubaba ehlala nomuntu osewumuntu wesilisa omhle kanje kulungileke bese ke emva kalokho kwenzakalani sisi ngokuchaza nje ukunabe yonke lento uma usuhlala nabantu besifazane ke kwenzakalani uzizwa kanjani usuke wenzani nabo bengihlangana nomuntu wesifazane sisuke senza ucansi naye kodwa senza njengabantu besifazane
Okay. ngimthinte lapha eindaweni ngifuna indawo yakhe le private party neyami ihlangane yabo ngalesikhathi ihlangane ilapho mina ngibone ngazuthi sengiwumuntu wesilisa sengifakile ubudoda bami kuyena engazuthi manje ke sesenza ucansi njengomuntu wesilisa nomuntu wesifazane ngaleso sikhathi la ngisuke sengiphenduke khona sengiyindoda so sekuyimina ke indoda ngaleso sikhathi lapha ngiyiboni ngaso sonke isikhathi ukwenza lokho Yeah. suke kuyimizwa esuke ngijaha esuke ngenze lento ngithi kodwa bese ngihleli endlini yabo kubuye kubuyimicabango uthi hayibo kwenzakalani vele ngempilo yami yabo Yeah. lento bilokho yenzeka ukuthi noma bengibona umuntu wesifazane ngizokugijimela kwegazi ngizwe ngazuthi yabona nje ngingambamba ngibe nale yanto yabo uthi nje yabo I feel you. Hayi ngixoxe ukuthi hayibo ngabe sengishintsha imizwa sengithanda abantu besifazane manje kwenzakalani yabo lonto yalokho iqhubeka lento yalokho iqhubeka kwaze wagcina kwasingelinye ilanga nje angazi ngathi kufana ne-blackout ibiyenzeka lento ngathi khona into evukayo umuntu wesilisa ngalesikhathi ivuka yila mina engiba khona indoda ngibe indoda ngiyamcela nangumuntu wesifazane sokhuluma naye futhi ngifuna into yamanje esheshayo ukuthi nje siyenza manje siyahamba sekamereni senza ucansi siyalenza manje ngisuke sengiyindoda ke lapho Laba abantu besifazane bathola kanjani abantu vele close nabo noma abantu sokuphuma uyobazingela ngisuke ngingabazingeli futhi abekho close nami thola ukuthi ngoba ngumuntu ojwayele ukuhamba indawo mhlawumbe zobumnandi Okay. mhlawumbe kuhleliwe uthola ukuthi nayi intombazane ngiyayibona uthola ukuthi engazuthi ke ila iyona enyakazisa igazi lami ke leyana ngizoyithatha ngiyisondeze eduzane bengisondeze eduzane ngizoyixoxela nje ngiyitshela ukuthi sis ngiyakuthanda and ngiyakuzwa empilweni yami ngiyakudinga empilweni yami so iqala kanjalo ke indaba ke manje kule ngiyayizwa le sekuphendula umuntu wesilisa ukwazi kanjani uphinde ubuyele engqondweni into njengoba ushita i-blackout mawusubuyele engqondweni kwenzakalani uyayikhumbula yonke into edisuke yenzeka ngesikhathi ungekho engqondweni enormal ekuqaleni kwangazuthi kube ngazuthi bengikade ngiphupha yeah kwaqala kanjalo nje ngize ngitshela seyibo bengikade ngiphupha kodwa bengiyithinta ngizuthi hayibo ngathi kunokumanza amanza ngikhathele khona into ade ngiyenza yabo but ethe kuhamba ngagcina sengiyibona nami ukuthi hayi ngiyakwenza yeah ngoba bekade kugcina ukuthi mhlambe sisebumnandini ngiyambiza uSisi siyahlala siyaxoxa mhlambe ngicina ukuthi ngithi ayi ongiphelezela siya toilet yebo lonto ingqondo yami izogcina ivale lapho but kwahamba ngayibona nami sengazothi sekuyinto engienjoyayo yabo kuyenza sengathi sengiyeenjoya ngimbize naye eze senze kube mnandi ngize ngimbuze naye ukuthi uenjoyile bekumnandi yebo lonto kodwa angeke ngize ngiphinde ngifuna ukumbona futhi ngathi ngamgcina nje lapho ngaleso sikhathi sekuphelile kade sikwenza sure ngelinye ilanga ngizophinde ngithola omunye umuntu futhi yebo lo ayivuma uphinde umuntu noyedwa ngathi ngalokho ushintsha ayimvuma umuntu oyedwa emqondweni wakho akufika ukuthi mhlambe ngesikhathi ubaba wekhaya wakho ethetha lesithwalo akachazelanga kahle ukuthi kufanele abe namantombazana amaningi wena uyena wayecabanga ukuthi ufuna kuba wona wedwa awucabanga kanjani ngicabanga lokho ke bhuti ngoba ngalesikhathi eyothwala azange azangitshela angitshelanga bhuti okubhlungu nginezingane zamantombazana endlini yes yabo lonto okubuye nazo ngiyibuke ngazuthi nayo ingane ngingabuye ngiyisondeze eduze yabo lonto kanti idlawa sami lento umnyeni wami azange bamchazele kahle okay yena nje ngathi bese ngithi sengivulela isifuba kuyena ngoba lento it's been going on for 2 years manje sure so ngabona ukuthi lento i-relationship yethu iyayilimaza ngoba kwayena besondela kumina vele ukuthi angimbambe ngimfele ngoba ngivele ngibona ukuthi ayibo indoda ifuna nendodeni yabo lonto bengenzile ngazama ngapretenda ngibona ukuthi ngaze ngayinyanya lento ayenza kumina yabo lonto ngoba ngiyibona ukuthi ngenziwa indoda into kanje nami ngiyindoda uqobo lwami uke yena afike esigabeni sokuthi afise ukuthi ngathi ningalala ekubeni wena imizwa yakhe sekule yanto yokuba indoda
akaza kwenzeke mhlawumbe acelele lo cansi uthola ukuthi usubuyelile engqondweni somuntu esifazana. Njengoba ngisho bhuti sikenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi siyalala kube mnandi nami ngi-enjoye but uthola ukuthi kwesinye isikhathi shuthi lento isuke ivukile ngaleso sikhathi. Angimdingi uthola ukuthi ngize ngizame nami ngithi kwaphela umnyeni wami ngiyamthanda angeke ngize ngiqamba amanga ngithi angisamdingi yabo ngiyamthanda and ngiyafuna ukuthi lento le yethu ilungiseke. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi ngize ngizame nami uthothi akasaqedi naye kahle sengithola ukuthi ngimpushela le kude ngoba angisamdingi sengiyeza ukuthi nayi indoda izongiqeda nami ngiyindoda yebo leyo nto qedwa yini insizwa nje insizwa yakweni kanjani kodwa ke manje yebo leyo nto so kumina uthola ukuthi ibhlungu lento iyangidla lento ngiyawubona nomndeni wami ukuthi umndeni wami uzogcina uhlakazekile uphelile ngenxa yelesithwalo ngagcina ngivulelekile kuyena ngahlala naye phansi ngambuza uthi mina wami kunento ekanje engihluphayo engenzayo kanje and isingenza isikhathi eside ngithule aqala shonele nalena ngafuna ungichazela athi ayazameni lezi zinto zokuvusa imizwa mhlawumbe sengiphelelwe imizwa nje yabo into kanjalo sikuzame lokho kodwa ugcine ngangisizanga ngiphinde ngimbize ngithi yazi into esizokwenzeka manje ngizobiza umndeni nguhlalise phansi ngoba manje ngiyahlukumezeka ngitshele ngoba ngiyabona ukuthi khona into wayenza wenzani hayi aqale angingiza gcina athi imkami ngicela lento ukuthi ihlale phansi kwethu sobabili ngithi khuluma nami ngilalele ngoba phela lento isihlukumeza mina bese yasichaza isitori sakhe wahamba ubhuti wayothwala ubhuti uyothwala le Kondwedwe angazi ukuthi wayithwalisa uba abuye nalesithwalo sakhe khona la akahamba khona wahamba iviki lonke wasuhambe nomsebenzi kanti khona la ekade uyothwala khona abuye ubhuti ke bebuye ubhuti wayengafuni ukuhlangana nami ngalezo sikhathi sandokubuya shuthi angazi noma lento yakhe yayithi akaqale ingene egazini iqala kuyena emva kalokho ke siyasho ukuthi hayi wayekade uyothwala wabuya salala emva kalokho shuthi ngokwenzeka kwezinto ubhuti abamchazelanga ukuthi kahle hle njengoba ethatha lesi sithwalo lesi akakwazi ukuthi alale nomuntu oyedwa kumele alale nalomuntu wesifazane alale nalona amshiya alale nalo amshiya kahle mina kwakufanele ngabe ukuthi akalali nami nhlobo ngoba mina ngumama wasendlini sishadile so uma ukuthi uzolala nama ngishiye shuthi uzophuma la endlini ngani so yena angazi noma aka-understandanga noma akachazelekanga kahle ukuthi lesi sithwalo wasithatha kanjani simayelana nani kanjani so lento yakhe ke yahamba yangena kumina ingenile manje kumina isebenza ngami and mina iyangitshela ke ukuthi lalela siyamdinga loyana futhi ubusuqedile ngaye asamdingi siphinde simbone sesifuna omunye ucabanga ma ukuthi umyeni wakho mhlawumbe into emenze waze wagaxela ukuthi ubefuna ukuthembeka kuwena angabi nabanye omakwapheni izancinze eziningi wagcine eforced ukuthi kube wena wedwa nje alala naye ngiyakuzwa bhuti kodwa uma ngabe ukuthi nishadile nomuntu uma ngabe umyeni noma mina ngunkosikazi kunento engifuna ukuyenza ngeke ngimhlalise phansi umyeni wami ngimtshela ukuthi myeni wami nakhe engicabanga ukukwenza asikwenze nisobabili noma mhlawumbe uyanginikeza inigunya ukuthi ngikwenze uyayibona lonto so yena njengomyeni wami kwakufuna ahlale nami phansi angichazela ukuthi kunento ekanje kuze uma ngabe sekufika kuleso sikhathi leso sokuthi sebekhona komakhwapheni angani ngi-understandile ngesikhathi eqala esithatha lesi sithwalo sakhe so ngizo-understanda futhi bese kukhona omakhwapheni ukuthi vele hayi siyangena lapha ngoba vele sidinga imali okay ake siye ku-happy moment sibheke nje ukuthi mhlawumbe before nomyeni wakho abe ney'thwalo yonke lento eseyufake kuyona kwakunjani ubudlelwano bakho naye nihlangane kanjani nifike emshadweni kanjani yini leyo cabanga ukuthi ziyamholela ekutheni angene kule nto yokuthwala umyeni wami sasikhule naye nje sahlukana bese siyofunda ematheshari
kanti sizophinde sihlangane sesithola umsebenzi kanti sosebenza enkampanini eyodwa Oh, yeah. engeke ngize ngisho ke igama layo leyo nkampani behlangana hayi boss bani ulana yebo lonto siyazana vele saye sajola high school nje kodwa kuyinto engacacile Okay. ukuthi nje izinto zase high school Amanzi la kamakho. basho njalo sabuyama Hey nina. so kuba ukuthi nje sesiyabo siba nama afternoon dinner into ezikanjalo Yila. yabo sigcine nje sesikuthi sesiyathandana Okay. luqale lapho ukuthando lwethu sithandane gcine sengitshela ukuthi ayibo mama engazuthi uthando selingeqe kakhulu ngicela ukuletha abantu ekhaya Hey wena bu. kumnandi nje silabantu aba outgoing siyagroova we go out we drink nje sibuye endlini kube mnandi yabo lonto Niyayilawula. siyazilawula nje futhi ngempela futhi kumnandi ngempela ke manje ayike shuthi kugcine ungazuthi umnyeni wami uba nenkinga emsebenzini waba necala Okay. beba necala umnyeni wami agcine sexoshiwe emsebenzini Ish. ngisale ke mina emsebenzini Yeah. bengisale emsebenzini gcine sekuyimina esengiprovider ekhaya So breadwinner manje. Yes. yebo sengigcine sengiyibreadwinner ngimbona ukuthi engazi ukuthi akasahlalisekile kahle ngokuthi imina esengiletha isinko endlini Yeah. bathi ngizama ukukhuluma naye ngithi no myeni wami mina nawe sishadile ngani so it's okay uzowuthola omunye umsebenzi ngiyeke nami njengomuntu wesifazane ngikusiza yabo ngoba kahle kahle nje basishadile siyasizana kube ngazuthi umuntu ozwayo but umuntu wesilisa uyambona ukuthi hayi Ayamukele kahle lo nto. akukho kahle ukuthi uzokondliwa umuntu wesifazane yebo lonto kade siphila nice life yebo lonto kwiqiqi sekuyimina esengikhipha icard lami engimnikeza lona bethe manje ngisafuna ukuphuma no love yabo ngithi hayi nali icard ibamba yabo lonto uyambona ukuthi engazuthi leyo iyona kahle kahle eyayingasamhlali kahle eyamenza engicabanga ukuthi mina eyamenza ukuthi azasukuma ayofuna lesi Yesithwalo. Wahlulwa ukubekezelela ukuthi umama abe breadwinner ekhaya. Wayibona njengendoda encipha isithunzi wagcina eseyothatha isithwalo. Lesi sithwalo ke sesibangela wona inkinga manje usuyibona uzolahlekelwa umuzi ngenxa ukuthi usubuye ulahlekelwe umuzwa wokuthi uhlangana naye njengomuntu wesilisa wakho umyeni wakho. Yebo ngibona kanjalo yazi sakhile umuzi wethu omuhle ingane zethu sinabantwana Yeah. amantombazana amabili nomfana oyedwa umfana mncane amantombazane lawo two madala besihleli nje kamnandi and uzuzwe nje abantu besincoma hey umshado wenu hey niphila kamnandi hayibo abangibuze na hayibo umkhwenyana wakho uyakuvumela ukuthi uhambe eindaweni ngoba bengihambe ngeindaweni ngaphandle kwakhe ngisi mina ya kuya ngokuthembana ukuthi sithembana kanjani yabo konke lokho so manje wabona ukuthi engazuthi mhlambe ukuphuma kwami ngeindaweni Kungenxa ukuthi akana mali yena. Akanayo imali yena futhi mhlambe ngizogcina sengithole abanye abantu awuthola ukuthi umuntu oyena uzokwazi ukuthatha ayibeka icard wena akhokha umuntu ngoprovider mina yebo lonto washawe ileyo nto wabona ukuthi akathathe lesi sithwalo lesi sithwalo esihlukumeza mina nomndeni wami njengamanje. So wona sasiya ngasemaphethelweni zange ube nethuba nje even once ukuthi uwazi ukuthi ubaba uthwalephi uye enyangeni yakhe mhlawumbe noyidinga italento akaze le option ivele nje since kwavela ukuthi nenkinga kanje. Ngalesikhathi ubaba ngihlala naye phansi sengithi ngizobiza umndeni ngambuza ngathi usithathephi lesi sithwalo wangitshela ngathi baba bese ngesikwazi ukuthi mhlambe ke siphindele kuyona lenyanga ke sicela ukuthi ayike silungisele ngoba manje kuyabheda and izinto esengizenzayo nama ngisayithanda uqobo lwami ngicina sengizinyanya ngicina senginamahloni nami ngami into engizenzayo wafa waphetha ubaba wathi angeke wathi sho sibephindela kulenyanga yena impilo yakhe isiphelile shuthi useyafa sure yabo shuthi isithwala sithatha kathiwa ke uzokwenza u1 no2 no3 awubuyi la ekhaya ngoba wabuya sekukuphela kwempilo yakho leyo. So njengoba ngize lana kahle kahle ngidinga usizo ukuthi mina ngoba yena ngiyambona ngazuthi lento yakhe isiphumele kumina mina ke isikumina sengidinga usizo ukuthi mina ngicela ukuthi lento ikhishwe la kumina ngoba nama kumnandanga ukuthi ngithi ngibuka ingane yami yentombazane
ngizwe ukuthi ngiyayihlalela ukuthi ngilale nayo uyayibona lonto yeah ngoba phela ngiyindoda manje ngizwe ngivukelwa amandla endlini ukuthi angiyiqukule uyabona nje imicabango yami yendoda ukuthi ngifuna ukumenza njena ngimagine ingane yami ngiyi-undress yentombazane kubhlungu ukuthi bese kubuyile isithe ngoba iyafika ibisihambile lento bese ngithi kusami usho ukuthi kuba umuntu wesilisa abusuwenze inqwaba yezinto ezingekho right mhlawumbe ake ngibuze kuona njengomuntu wesifazana mawucabanga kulelizwe lethu njengoba kunokudlwengulo okungaka don't you think into enjengalezi zenza kubantu besilisa bayithuka sebedlwengula asisho siyabathethelela but ngiyabuza njengoba wona ubhekene nesimo nje uyasho ukuthi ingane yakho kuye kwenzeka uyibuya ngaleliso yabo bhuti ngokucabanga kwami kuyenzekile ukuthwala lokho kwafikayo ungazi ukuthi kuthwalwani ukuthi umuntu afune amandla ngisho ebona ukuthi lamandla lawa kusiwo inobungozi lento inobungozi manje kunetemu ubhoti thatha lento kuyaphileka uyabo abantu bedlala ngabantu bebengabatshela iqiniso kugcina ukuthi umuntu usefuna lona uthola ukuthi mhlambe kwayilo ntombazana ayifunayo ngaleso sikhathi ayimthandi gcine sekwenzekile ukuthi usebamba amantombazane ngenkani kuyanda njalo angani iphesenti lokudlwengula nokuhlukumeza abantu besifazane yabona nje lento mina ngokubona kwami ayilunganga so mase wena ke mase sivala usizakala ikhishwa lento kuwe njengoba uyasho ukuthi umyeni wakho wanqaba wathi mayengabuyela kumuntu wamfaka lento ngabe kusho ukuthi yena uyahamba emhlabeni awucabanga ukuthi wena mawikhipha naye uzohamba emhlabeni bhuti kukubi kunjalo ukuthi mhlambe yena uyahamba emhlabeni but ngoba wathi yena bebuyela kulowo muntu lowo ayekade emfake leso sifalo yena uyokufa so mina ngizama ngeside lami ukuthi mina ake ngizame ngenze kanje sibone ukuthi kuyalungiseka yini yebo bekuthi kuze kufika kuleso sigaba ukuthi kuthiwa cha umyeni wakho uyahamba kuyofanele nami ngikhethe njengomfazi ngoba nginezingane engihlala nazo ngikhethana ukuthi ngiqhubeke ngihlukumeze izingane zami ngihlukumeze isociety engihlala kuyona ngoba labantu laba engilokho ngilala nabo bayahlukumezeka because emva lokho ngiyamnikeza inamba yami but bese ngiyamblocka angisamdingi ngiphumile kuyena yena uthola ukuthi sengimakhile lemizwa le yami uyangidinga yena mina ngisamdingi so kufanele ngidecide nami ukuthi ngiyafuna yini ukuthi ngiqhubeke ngihlukumeze isociety ngihlukumeze izingane zami ngoba ngizogcina sengingenele ekhaya ngoba ngiyeza ukuthi igazi liyashisa layifuna lento elifunayo okay shuthi ngama-4 wena uthi mangahle kuthiwa umyeni noma ngathi uyahamba emhlabeni emva kokuyikhipha akunankinga as long as izingane zakho zisafe not ukuthi bhuti anginankinga as such kuyoba buhlungu kona yeah but ngoba ngicommunicateile naye kunokuthi kufe izingane zami ake sizame sibone ukuthi angeke kwenzeke yini bekuthi uyahamba emhlabeni inkosi izongithethelela ngoba iyabona impilo engiphila phambi kwayo phezukwayo ngihlukumezekile bhuti angisakwazi ukuphila impilo yami straight yokuthi ngumama ngumuntu wesifazane ngihlukumezelekile kakhulu where else yena uphila impilo yakhe straight entofontofo ngimthanda kunjalo but ekupilweni egcineni ifanele uyikhethe wena egcineni ma umuntu ethwala masuke bethi bathola ukuthi babe nemali emakhaya bame kahle ekhaya nimi kanjani uma ukuthi nimi izinto zobukhazikhazi ngahle ngiyakubona nje nawe ukuthi awuyena umuntu oswele awucabanga ukuthi konke lokho kuzoshabalala futhi ngifuna ukuthola isiqiniseko nje before sithi ke siyamthola lo muntu ozokusiza ukuthi are you ready na ukuthi ngalahleka yonke into uphinde futhi kahlele nempilo yomuntu bhuti njengamanje ngiready ngingasho kanjalo I'm very much ready because impilo yami lesikhuluma ngayo and mina ngiyasebenza bhuti njengoba de ichazele eqaleni ngiyasebenza ngisesikhundleni esiphezulu emsebenzini anginayo inkinga yemali mina kahle ngokwami yena wenziwa yini wenziwa ukuhalela izinto ezibona zenzeka kwabanye okay hayi ukuthi mhlambe sasesiswele ekhaya ngaleyo ndlela leyo so be ukuthi kuyashabalala kuyobe kushabalala lokho kodwa ngizobe ngikwazi ukuvuka ngemsebenzini ngibuye ngizobeka isinko endlini sikwazi ukuphila nezingane
Mntakama sibonga kakhulu isikhathi sakho nokuza nje la uzoshare story sakho. Sithemba ukuthi sizomthola umlapho wendabuko ozoba kunye nawe njengoba siyi-Black Lives. Sabeza la lapho bendabuko abaningi abazaziyo lezi zinto ozokwazi ukuthi asize la ngasiza khona. Kodwa ke siyathemba ukuthi uzobuza usinikeza part 2 ukuthi kwenzakalani. Ngiyabonga kakhulu bhuti. Ngiyathembisa ukuthi usizo ngiyalithola. Ngizobuya futhi ngizonichazela ukuthi hayi ngiyalithola usizo noma angilitholi kwenzakaleni. Sibonga kakhulu Mntama. Ngiyabonga bhuti. Le Black Life TV kama lohlelo ke impande zama-Afrika sifundulula nokungaphakathi phansi kacarpet sizama ukubheka nje iqiniso ku-story ne-story esilethwa abantu kulolu daba lwethu esisuke sixoxa ngalo ngaleso sikhathi. Makuthi ke nawe uyafisa ukuba ingxenye ye-show yethu nayi i-email ngezansi phinda ubhale ukhulume nawe siza ukuthi inkinga yakho ikuphi ikhona nendlela esingakutholela ngayo usizo njengoba seke ngasho baningi abalabi bendabuko esisebenzisana nabo. Igama lami uKing Sichaka ngokaluqa asiphinde sibonane kwi-episode elandelayo nisale kahle. The Black Life TV.